اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي الله تيغانا الله كوفانا الله ماما نا الله نياغا سبحانه أغنو نيانا كومي فبني الله تيغانا نيما نبيرنا إيغا سبري نجاربي يمبيرنا. وصلي فارن كما دي صحابة نيالي دنكوني أدي سير وسرق يا خديا ما وندي ينكوتا الله غني دغا سكفا النبي جمعنا يوم القيامة. ودي الله نياغا حمي جوتي دي خياغا سلامي سكما الله لوا سفن لله الله غني ورغنديني نساكي لوتنتونا الله غني نوكافرونا الله غني بنيمغا أقولوا الله غني رغنا نيا خالصا لوجه الله نيا الله يسوقن لنا. آمين يا رب العالمين. مالي دين بابا لله سكوني كوني نفنا لخير خير كتي سروي سروبني بسيدي ناكي كونفرنسي أمي دلنا كو كونفرنسي نا أبومدنا أكانيتا أربادانجين تكيانيتا إنجد آخرين كريم نانتي تورنا بيغو مغالي غرينيانا مالينيا إباماكو كده سالي موتو كنا كونفرنسي ندبين بيتو دانتانتا أسوري ويانيا غنياري إدي حمين دي كل سورة إيغا مولانا كانيتاغو الله غنى بيسوتو غلاتي غولينا فوبيني غاري سوسوني كو كما إيغا غولينا كيبا دار على الخير كفائل إدي غولين دلوري دارو إسوكيرا مباني كانياي إدي وقت سورة ولن تتنونا وتوغوتي توغو من الله يبيسو خلا الله غنى بيسوتو غلا سير سوغيروتي كيبي كندانغي يمبالي أغرام مغني كوني أفاباني فوبيني igedi wakati ngara na lido batenga o faba o khirse kengeni o daga golli ni faransiya o faba khananyani o gna ino kusante dungene sefene atini lemme gaga na ino kube khana sefe o faba malle kuita alla ganno da tangana ado jamamu masufu beni ga giri faransi bangin o kharam mo ko beni ga ado faba ni beni ga bamako yere o faba sheikh abdullah koita o yetuga haju be de sugule yebe khari daru onyamu londa gano ko abubakar tolo den kari ati sheikhinga ani wayasi ya ganani ni mawro kha atinte bantene mi gali sigi afage di wakati suwara asiye wayasi tambiyentu nalita ubarake adenya i meada me tange sereni ni soholo i mete annatala nawara natimba asogono katima ranyai alla ganno datugana o fabaru khrise a sheikh mahmoud kuma ona kuni igedunge ni wakati ngara nali nyumi okumeni lomunuya alla ganno di tugana no di tanga o faba ibrahimu jabi abante khasungal le ke khibare nyani wa illa akani barakay alla ganne oda tugana o garamo ni beni geri presentere gelli fu beni go ma faransiya o garamo ibrahim fadiga o de kuni sheikh bakara suguna o garamo biyagi suguna o garamo al khaliqul lay darabe isu alli presente barakay nallido kume kharando mo batte alla gallo de besu tugana na gollu laga ni wara mawazinu hasanatinga yawm alqiyama umani beni ko foke faba unda asaga unge khalifiya o faba abdul qadir sahu alla gallo da tangana o de kuni o ma kingeni o ma adam jikille saga unge khalifa ibama koyere agere sigira be deberi Allah ya sukala o aghiya gare sise jaguraga agere durugote yebe deberi Allah ya sukala Allah ganno di tugana o mamma bintu silla saga unge kine gelima francia ado mani beni geri presentere Allah ganne be sutugana na wara besu mi jenga yawmal qiyama o ganne ni dukane Allah jommenga o aghi mo magayre Khalid Dukur Khalid Sise o mamma Adam jikinne naam o mamma Adam jikinne saga unge kine agede sigira be faga gelli dawo
o mari nya gare siseda subangando Allah ganera gana o faba kengeni o akhi Khalid Cissé alhamdulillah gol nyalle mayani itigaga na yani ati sun kason gareni buturambi ngeserege be tampine stoma ngeserege be tampine ide keme yitte Allah ga sella asufi sabilillah serbe hajunga ay annawtu adingirange kalaban kurati be ganare ga faban kallana lesemante igay sikitan jarande nga fi sabilillah aya fayta hulu doke anugun ka ketin kange Allah ga nola tugana Sheikh Khalid inshallah Khalid kikawni kitu نعم أم بلا جلين فما ومغوي سنتا كسكنينكا أم الله تعالى دلي على كسرك بلا جلين بنيا مسجدو ما منو لوي تسيري كباراين كنو دبي باراين ناكي باريان جسرا كفوي بيكا وقتي بلا وبيجورا كاتي تكلين كباراين لابي إنا فاني بارا تشويا منا نينا نكون سنين دي بمكو mais anya soro ku yella ben bela jenen sabati ka salinta ka conférence ka lancement ke adam lena araba don araba temene mais fobi wuli ka jo fen kera wallahi ulul yake kunu ambalma mu be media sanfe abi ka wati ni baragla kani sigi am fe du kono wala sabara indi nye chogo yamina ni jama mi flene ni labe mi flene utade do ambuta mu oka Allah Ta'ala te fisi wala fe ala ku bela jeni sara mo ya isienta ka do baraina anga karamo bamu ñu ka waxatu ñu ka barawla kana fara anka angeri buni ala kan nu bela jeni sara Allah ban ambal make no de Khalid Cissé abe fura fereke ayemele ko Harun ne fana seye minye mbake fantawye mbena ni fura kebe mami ni furami ni banami be ke sababu ye nabe sungele ya ima mfana bali fi sabilillah ala kan nasara wala mbade sisa lanyini ni awwalela amba fe ko lanyini ko de la se aw mani Allah Ta'ala jenane munde ambla ni si naya amina o de la se amba Allah Ta'ala de ala ka be se makenene aw bela jere fota ali keta e mana bege ni ko gede ka ko fume baraka ilenki angana soron kiri angene foko ngida na foko ya ogede khakhirini ni barake fi dantanto yani fi ni filiani sababu ni filiani lenki conference ke sababu fanabe kenni akhini beni ge dangi sasa al akhi Mustafa Sumare al akhi Ismail Saho al akhi Ibrahim Tunkara akempa makka ilenki oda suwanyi turna keno honga o suwande programme dome ka osu angolli ni azansinga umrange kiye sorome kito maka serebe diga telle akenyi lare umra dun kon daga umranga makkay sun kasonga kana tuma o hade jaman na daga ke andenya o akhi Ibrahim Tunkara agame jo fe barakay Allah ganne oda tangana na umra dun ko umra ni legida akhi ni be fayere al akhi Ismail Saho al akhi Mustafa Sumare nan kefin kayme o bogu faransiya o fayro na khasu finlandi nogonya mana begero bagandi faransiya o fay kemmana ya ko ngada sine sugana kinye awo sino nyeri ma sino segi bakalenki ala timeni be go magaf Mali Mauritanie Senegal Gambie Burkina hatta Makka faban kallano ngo maganonga iyo maga Gabo iyo maga Togo no fankanga no kube kenni ku jamanu keregi faban kallano ngo kama sharzinya Allah komo khasosu kebe gatelle ku faban kallano nafagana angana jate jamanu ku kalle khasosu anne jate le milioni tambin jate nyai sefa kenya mutini aga kinini faban kallano ani yogoni luwaye tuba yogoni na jare ana sigiti yogoni aji karangen tugana Allah tabaraka wa taala na Allah nyaga ganne golle keragana oti yirgi ona programme mutu o yimmeni mbogu on daga debeti debe jamane ti jamane na faban kallano na koya na to o akhini nyani ini birene do dunaye ko angam ko ren no ngam gobe ime duda tawu nanti urode yille kere naga igaro mullaw kala faban kallano
nako nasage o fabayego ari 1000 euro utuna kininga France gaku adi yakke kadi faban kala non de mate ntati kumbene nka korenga nyana mogobe kalsi keri mballe 18h fajringa ke fabe fati aro mun ke fi faban kala non jatenga Allahu akbar naam o fabatana nyinonga Muhammad wagani Gambia faban kallano ay kefliya agollenga ko tabe ndaga kawame walla fi Makka yarusun kaso ma yarume o gan kawame walla ko tabe nan sefe i khal sinkibaren kamma ako tayani o ge salla furen kamma Makka no gonga yarusun kaso afagi fati kundwa aro mun ke fi faban kallano kalle arino juya kalle serentari watitu arini kambire ontetu arini nan to kammo anta khala arini nan to minne anta khala faban kalle arini ago junu besu kawana ku korosi fubeni gelega ni korento kumbe nan kana killenye innaka mayitun wa innahum mayitun te annabi furenya nan kallaya annabi ambani fede asumini karaya bani tiban kan kotani inkentetu an kantetu manga birene kota ba sigiran debe o bogu kella hala wallahi alla nanya sedai na bangandi nanti ku fonnan kaybe ngeri ko nan to bogu wayasi yesu banyana million jatenyan biyum bane o gere biyuge bane utu awtelle sefa million kredi nasu safanna kanda me agode be bogu sere sabu akhini ko yimeni jiba onda daga debe suwa one faban kallano nya ko ni khay ifay idi korento ko kamaga ifay ini birene daga batsenga me la hawla lahum wala quwwa si sunti dangalenki iya kumpay kundwa o kana conference su deberi gode bani o da me bakka debe suwa debu yogo ni dari na compte 3 millions 4 millions o de gode bani gelongire kasufili o de debe su kharsi medo bogo ne kinna kha daga tele ka faban kallano o se ko ni kani koy gay na conference deberi kada o de tourna ke deberi kiya Gambi o daga tambille debe Sénégal o de deberi Dakar o bani Mauritanie o daga debu tumbi manyeroy na bogu Nouakchott na daga Nouadhibou na li Kahid na li Senibabi na daga Baydiom na li Jagili na li Khabu na li Joguntro o de kesu deberi adegere pagenya Bamako ya wa khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ori Bamako na soli concret na olo mun koy fu beni fansi kimpalle faban kallano nya inti anga serebe fabatu ntemulla na fabatu mengi kamantu kemene begedi fabani utu kumbene ke Khadija gatanyini kenye lemme Maryam gatanyini faban kallenye araditu an abait ndunge wo mimbarawo kumbene to nyari fure ko yan katto ngeni fure ngamobe ke yando wara nan tolli conference nya gada faban kallano Bamako kallu ino maga kabala ifay kharangano sinesu i kharangen natuge ilu wayen natuge faban kallano fubeni ga madrasani oni tuwa odugo toronya fayke sikire ali kuyate alla gannora krosini ndora tuba tani o tunta hote suganar oni walla kataya ina operation de ben faban kallana gana miskina gana tani listing na ngirini milioni na gatti milioni kereni anaro tambo ona tuga fonne kudo ki hanan tuma aya faisi goda na kesigino kwa Allah taala ngalle goda tugana i golli ngi tenga wala na gakhiri na faban kallano la halanko yirigi sun kaso noni yere o kana ni France on est conférence nyare beri on est yitu nyawutu o gi gaga na soronga kudo on ma ko faban kallano la yirigi ado ni tournan no o karam no docteur avec jarité o ko nyalle manya na clinique nge kabala wotin to be ni ganaro oy walla tella ban atina gakku ke yimbe halle ngel kebe nyampe naam alla ko mo khakhiri manani na afaban kallano ni koy khay iya fay ke kundu iyo ma kabala ba ma koyre ino ma luwaye ngay igano ko be khasosu on luwaye ke tigana kebe wuji ne luwaye bani kurante jinte diradinte malin kalle nyani kenga wala iya fay sikki ko fallere yugo are yagaru dakaro ga yoma ga kundu Nouakchott yoma ga kundu la haram billandi waqtin tabaka dingira ni nyano maga ni nyenge be nyano maga Bamako agebe ni nyenge be nyano maga Dakar ni yungo maga Mauritanie
gambi ni nyumo maganoma projecteur ngere me wakati nteka mana baga ode dingira nu golle do pa gambi odi misiden taga ni kharalan taga i wira nga fayno nga sasa oge daga Mauritanie odi dingira ora tufan sohoni oge daga Sénégal kebe gam agalla gana tana nan sinondi bannani manene no ma soni ko milliardaire ni manene no ma Turkiya nyandi demina butine nyankase nimbiyen kutu dabate o daga forage so Dakar ala timini noko 14 millions 22 millions ala Kenya bagandi agere so di parana afalle nanti non lenter nan debere de faban kallano da première étape be ga deberni 64 000 euros ati sikita bat singa yetugal soni kefe fatam bin nefe nkawa fe akin ko tuna kelebe nkedan kembege ni soni ke sego lore mande de bero faban kallano da nyinye ngoma kabama kwere afai titi bugune nyinye ke akama titri fonsenyal adin kirinarin kitenga nanti gaku nyamu lanna ninkanya mende kina kana kine faban kallan akolle pa ke Musa Cissé yama o daga saton sigindino nga ça fait 6 millions na sato ke de bedina to gonya nanti faban kallan sato asufai jimutana wona dingira ke yeno me ameti mamene wala wada khakiri ku projet ni beni gano khalo dema ona deberi faban kallano da ona deberi faban kallano da ona deberi korintonda kumbino gagana kara masrena sigoro munda wa kana abuhuma salihan kadaka tafsirun bay inda ibn kathir ayku ngonantu kudo murube alla gede Musa alayhi salam ar khadra warana ntina ngollida ikisima nyeru ndinyani me igi sigi alla komonda nga ifalle alla da nabi nyimu nyawrana tisigi danga fillandi be gano mani nim pabani atengini Bamako soni kensuay atengini Bamako soni kensuay kharambo ni suere o sutoroge ogele ga turna ke o khara angena terangi kharan angi famille angi fo walla ogele ga Mauritanie ode Mauritanie soni ko i allamini irokuni o yanka o faban kallano nga wini no kube o telle yanka kunye odi suna sogudome odi suna giridome odi mongondi de faban kallen sino nga fonde oni no gonya Mauritanie irokuni no idi la halangol ide dingira koye Mauritanie soni ko ije kefil na santri ndebeli na isoni ko khalle na morgulano sonin kebe gana fati ina furello na garanno ko munyino ma garanno ko ke sonin kan nabu beni ke khara na utuke min al marhalati al jami'iyya ila al marhalati al doktora iye kharamundi nka wafia ikharamundi ni kamra besune area kin fi sabilillah français kallu ina français kin fube gede anglais kara ina kin lomuru be gano santirike na utu klasi fana nandaga warama klasi tabu de fulani bad sori kalle munyani kharamundi ni me kharamu ko tonanga tugadira gana besu de wakati ya utanga kinne juma ngana kinye anna daga tawanna khutubam terin angere khalle be sugu amnay antoronge ga kongo melenki ya gunya no magaba mako soro ngani ngiri Dakar na liyankinya juma kota itagu kundunya illi kundunya nteto ka kebe kongo khutubanga nani fosio ma soni ko har santirle bani to ma sirbe gante khalle tanamu kanna daga taguno arasi sa on fetila annan daga taguno ma ange perdan khalle ngam perdan dina ngam perdan ladan khanne de kenya telle dome an kawana sere ko no de kumbele o daga Dakar avenue Malkisi Medina de conférence de berino agebe Grand Yoff Masjidu Aoun ndaga no khutuba ndeberino soni ngongene deberi kara nokunya fayima na utukelli isantri na utukelli klasifana malise isoni ko afayno iro munga kharanya igi khannen tangana ina khutuba ndebere isoni kankanne o daga gambi kay kella hala mais pourquoi pas galantenya na madina o gatini kusu soni ko ngiri madina kare bane ko inga mari ona ya sudanga angana misidum bay à 80% soni ko nyande financer angana garanno kunin pay à 80% sonin ko nyande financer angana almami nin pay à 80% sonin ko nyande
nkei mega khutuba suneberni bamako nasuyena bambaran kanenya rasi sagu fe me khari santiri lembani ntuno o khanne nga tangena ga garantini o ga tello mo ko no ngasoni ko le manne ko o telle manne ko ko bele waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu o yimeni amana nga ba mo baraya tanangena tanyo conference ntahundi soni kan kanne ilalini o siya bambaran mu kasko soni kan kanne koron kefi korona santiri deberi kempalle kanne ñanoro munda nga humbere xanne ke ga sampu yabu ñano da nga humbere sonin ke tuana gana ni yere agante xanne tana mu ko sonin kan xanne fal manne naga ku jamanu suwa aganto ma habba mako o da gakhiri nan toge daga terendenga o suhu o sonin ko nawuni sonin kan lamu ngoma atuano ngoma atu ko toro ni ngoma ina ko li santiri ke no ngoma ono xannen tanga ono xillen tanga ono nanen tanga kumana ni filiali mani lim pabani na khairin na li presentation de beri khay kala halay faban kallano ku iya fay kayre kuntu re allah nyaga subhana allah gande golle ke suragana wuron lo wakatin te baka o nyamulla na projecteur nya de beri wotun to be ni ige jare je opere khani wori misilu beni sonen kon santirni o gede gi wori gede sefo be ko oni koy khay walakin waqti taga ame baka mbadeu waqti ayat tan tegema anye kuma min fo nu alati be demo biya uban kolo kabalani ambe jonu ka kalani anu ka furakeni allah taala be aladini alaka barayini wala anya wori anye tourna indamine nouakchott kata banjul kata dakar kalaban nouakchott kana laban kem malila wala saka ulla halaw bange awye ka awnye suma ayu deme sini neni e antaro ando be kala haramina ni de tunya ngalla ni anga law taala de alaka be semadi amma ulu de fuleni anga kala ala time mo no bambolo kabala ulu de fuleni unyo gona bambolo burkina bambolo dakar bambolo nouakchott bambolo gambi fana ambara de alaka baranu no mine kuke allah taala jati kama ambal mamurumbia nuye tesirike node ya Sheikh Musa Sise Suleiman Adam Kanute Abu Bakar Sarabunu aywa Ahmed Kabaja fite ani mao ma tesiri ke baraina ala kamine bela jelenye ala kasaraka naw bela jelenye aljile anga karamo ambe fu ambe sigin ku fo hada wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين